وطن من تاجیکستان تاجیکستان با پیش. انا منظره زیبا. ببینید از دیدن چنین یک منظره زیبا روحیه کس بولیده میگردد. بینندگان عزیز، ما عین حال قرار داریم در لب بحر نورک. بسیار یک منظره دیدنی. ببینید خود شاهد اون میگردید که چقدر یک طبیعت زیبا. اینجا در لب همین بحر نورک جایهای استراحتی وجود دارد برای ساکنان شهر، برای ساکنان کشور، برای مهمانانی که از بیرون از کشور قرار دارند. حالا ما میآییم به نزد اون نفرانی که در اینجا ماهی میپزند و بحری استراحت کنندگان شرایط رو مهیا میسازند و دیداری میکنیم. ببینید اینجا یک جای نشست بحری مهمانان، بحری اون نفرانی که استراحت کردن میخوان. ببینید آبی صاف و بی‌غبار، طبیعت زیبا. مرحمت رو میگم در اینجا ماهی به فکرم پختگی هستند. میپرسیم که چگونه ماهی هست، این را چگونه دسترس می نمایند. عزیزه این چه خیلی ماهی بوده است. Дорогие друзья, посмотрите, вот это, оказывается, одна порция. И эта порция стоит 10 самон. Эту рыбу ловят вот прямо из реки Бахш. Так, давайте же посмотрим, и она расскажет нам, как готовить рыбу. حاضر ما اینجا ماهی علاقه اومده شده است. ما میبینیم که چگونه اینجا ماهی رو آماده میکنن. همین گونه گمان میکنم که بسیار طبعش به رخصتی صاحبش نمیگیریم. سلام علیکم. با شما سلام میگیم از نام مردمی سربلند شهر خوجند. اینجا میبینیم شما در اینجا بسیار یک ماهی ها رو زیبا آماده نمودید بحری. همه اون نفرانی که اینجا برای استراحت، برای فراغت، برای راهگذرها و میگفتید که همین ماهی ها رو از کجا دسترس می‌نمایید؟ То есть, получается, вам привозят, вы потом их готовите? Понятно. تشکر زیاد. انا در اینجا نیست هست. به فکرم ماهی آماده شده ایستاده است. Сейчас покажем вам, как они будут готовить рыбу. Смотрите. Алло. اینجا اپاجان آلوب بسیار بلند شد. برای ماهی پختن آلوبی بلند لازمه. باید آلوب بلند باشد. А скажите, сколько килограмм рыбы вы в день готовите для посетителей? Вообще клиентов у вас много? در یک روز چقدر ماهی Нет, без карантина у вас много клиентов? 4 кило, 5 кило. Это во время карантина, да? 4-5 килограмм? 5 кило. В день? بازم بتونید برای ما طرز پختن ماهی رو نشان دهید. الان اینجا ماهی میخوام. الان میبینیم که چگونه ماهی میپزند. Это рыба соленая, да? این ماهی های وقتی که میدارید اول درونش رو توضیح میکنید. نمک میزنید. Соленая рыба уже готовая. با شما ماهی میارن دیگر توضیح کردن، نمک کردن، پختن از اون خودتون. Понятно. بهترین. Как эти рыбы называются? نام این ماهی چی؟ شیرماهی. شیرماهی ها؟ Маринка? با فکرم این ماهی خورد چی میگویند؟ به استخواناش مولیم. میتونید همین است کنید. بسیار آتش بلند اپاجان. مثلا دیگر خوراک‌ها رو با واسطه چی میگن؟ کفگیر با واسطه میپزند. برای چی ماهی رو با واسطه چوب میپزند؟ برای که روغنش بسیار کیلومتر وزن‌تر میشه. میشه که طرز پختنش هم با چوب پخش میکنید، زیر میکنید. این هم یک سیر و اسرار خود رو دارد. Вот, смотрим, как она вот это делает. Вот. من آرو. ببین چگونه. Она берет هم ماهی رو میگیرن.
дар девори дег мемоланд барои чи руғанашро чӣ кардан баровардан. Вот именно для этого. воқеан ҳам ман фикр мекунам ки на ҳар кас ҳамин гуна моҳиро пухта метавонад, бисёр нозук аст пухтанаш. Ба фикрам апа дар анамин чойнике ки дар назди вай аст ин чой Решенем берои меҳмонот чой чой алови бисёр Понятно. таъми болазза дорад. Ман бисёр аз анамин гуна чой хӯрдам. Воқеан ҳам як таъми лазиз дорад. Чое ки дар назди оташ меҷӯшад. Бисёр ҳоло моҳи бирёни мо омода гардид. ҳамин апаи азизи мо моҳиро ба табақҳо мебардоранд. аллакай ба мо як табақ моҳиро ҳадя карданд. мо сипосгузор ҳастем ва ман ба ҳамаи он нафароне ки сафар мекунанд ба шаҳри норак ҳатман аз ана ҳамин моҳиҳо истеъмол намоед. моҳиҳои тоза Бомазза. омода мешавад бо лаззат. Вкусные, обязательно посещайте это место, и вы не останетесь в ана разочаровании. бубинед тарзи гирифтани моҳи. Моги. Смотрите, как она уже готовая рыба. беҳтарин ман агар ки рухсат бошад мо мечашем. ягон аз кадомаш гирем? Она наш мисал аз анамин сер бештар. ана нигоҳ кунед. ягон мушкиле на сарашро ҷудо мекунед, на думашро ҷудо мекунед. ба мо иштиҳоитон, ба шумо оператори муҳтарам Сабри Ҷамил. Обжора. воқеан ҳам моҳӣ ба саломатии ҳар як шахс бениҳоят зарур аст барои бинои чашм ва бисёр хуб мешуд ки шумо чӣ ном доред? Не, ман мехоҳам ки дар бораи ҳамин хосиятҳои хуби моҳӣ якчанд маълумот диҳед. номи шумо чист? номи ман Мустафо. акай Мустафо. ҳамин моҳӣ масалан ман ҳамин қадар медонам ки барои чашмро бинои чашм бисёр фоидаи хуб дорад. ба ғайр аз ин бо чӣ хел фоидаҳо дорад? ба ғайр аз ин албатта рост мегӯед. ба ғайр аз ин ҳамин дукиш моҳӣ дар чӣ фоида дорад? Чай шикастый. ҷои шикастагӣ не шикастагӣ намешавад. Говорят, когда у человека переломы, употреблять рыбу это полезно. баръакс тухми ҳамин дар чӣ фоида дорад? равғанаш дар бисёр дар касалиҳо табобат шаванда. Дар кадом касалиҳо? мисол равғани ҳамин вақте моҳиро чоқ мекунед дар равғани ҳамин бисёр касалиҳоро фоида дорад. раҳмати калон ҳазор раҳмати калон акор. раҳмат. дӯстони азиз, агар мо аз рӯи динӣ гӯем, масалан дар китобҳо хонда бошем, агар аз ягон бузургон барои пок намудани коми хуш, яъне даҳани худ моҳӣ бисёр фоидаи калон дорад. зеро дар даруни об аст. як ҷонварест ки танҳо чизи тоза мехӯрад ва ба саломатии одам ҳам фоида дорад, ҳам даҳонро пок месозад. бо мо бошед. Экологический чистый продукт. Не забываем. бо мо бошед, моро тарк накунед. мо баҳри шумо беҳтарин наворҳоро омода намоем. хайр. инҷо мо аз тарафи гурӯҳи кории ватани ман баҳри ҳамин апаи азиз ки моро бо моҳӣ меҳмондорӣ кардан, бисёр мехостам ки ана ҳамин тӯҳфаро ба апаи азиз дода бошем. гумон мекунам ки тӯҳфаи хотиравӣ аст, барои кӯдакон аст. апаҷон, шумо чанд фарзанд доред? се фарзанд доред. фарзанди хурдиятон чанд сола? 11 сола. хай гарчанде калон аст, ана ҳамин тӯҳфа барои фарзанди шумо аз номи гурӯҳи кории ватани ман ва ҳар гоҳе ки ана ҳамин бо ана ҳамин ягон қаҳва ё ки чой мехӯрад, мегӯяд ки гурӯҳи кории ватани ман ба мо ҳадя карда буд. ҳамин тӯҳфаро аз самими қалб баҳри шумо тӯҳфа мекунем. марҳамат. ташаккури зиёд. сарбаланд бошед. ташаккури зиёд барои меҳмондорӣ, барои меҳмоннавозӣ. мо меравем боз ба дигар. салому алайкум. номи шумо? Фаридунҷон. алай модари шумо ба мо моҳӣ доданд, моро бо моҳӣ зиёфат кардан. ана ҳамин тӯҳфа аз номи гурӯҳи кории ватани ман баҳри шумо тӯҳфа.
қаҳва тайёр карда мехӯред. Ба хунишоятон барор мехоҳам сарбаланд бошед. Хайр. Ташаккури зиёд моро пайгирӣ кунед. Боз меравем ба дигар минтақаҳои шаҳри Норак. Хайр.